Yang kedua, tajaga ia ngak limaku ya po ngaja nak buat dosa. Yang ketiga, tapat cahaya ngak aku suri monri dengan cahaya kebenaran. Maka kanja tulian ro jejidena tak kalupa. Napa ya kui sapu ulu pikir aku puang tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku ia ko ajewe tapat tujuan ngalo kode cengi tamudah kanga talumuya ngalo masigi makasih. Ina ro. Pak donga mi rilisarangnya di mani. Jadi ana riasa jene taluka apa dena luka na sabab Pak dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari Pak dongang. Lahiranna batal hakikina dena batal. Apa latu tu suri mondri min lau dongang naro. Jadi naro nak ada pake ko jene taluka. Mega ni tahu salah paham. Apa kacoli-coli ni. Okomi bolo ronda ngecenga nasa wa yatu yasa ngejene taluka dena to mak jene. Tanya jene taluka sana tu kede to mak jene pusah. Jadi yukiro kemudian ia rodonge kan angka kotopura nama jenne asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu don na jenne eta pala laloi gitu. Pala iya tu mega apa tu pura bami mak jenne na sapuru na selesai de tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia Nabi ta iku manipitei kega pintuna suruga memolat tama. Ubaraka na jenne pak. Maka kalau mu ya yana tu ampai tu pandita dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne pak magai nasa na pintu suruga nari di banyaru pitei kega memolat tama. Ya tu na bahaya ko ini pitei pintuna neraka kega memolat tama. Pintuna na suruga patajang. Lomo na gamai. Ya nanti ampai kong kapacara ma cede neraka kada pakanja-kanja ke bije cede. Maka ega pamase na tarongi kong Allah Taala he. Idi tonga mani ko macilaka iya to kakayo ko ilala masigi pak ko tame ranake na macilaka tonga. Maga manana to suju pura na to masampaja pura na to mak jenne maha macilaka tonga itu betongan nang kamar tamu tu he pura ni milau dongun na apalagi yang kaki 40 maka dia Nabi teko ganai umatku 40 na lido pasti yang kai tarima pak dongan no ko tu na sabab pasti kawalyo ko tu imaku dia aja ta ilau do muki ya kong katau pura na mak bersal lari na mak de pasanir deh aja na tau rusi ale nama tu mursi ale na tilau dongan ya ridi imange pada rona imata ilau dongan salama kalino salama kalala kubur salama kasuri mondri tilau dongan tu pak kampung anu dalek na nama lomo. Pak de itu na tabango masigi ko tak dengi dale. Itu law dongang ina dupa ya sena ya ko bosi de minta anu aja mota tapasa maka magi je de na bosi pak angka mato tau panen na. Ye angka tau panen na pak mama pak di ulu sia tu tau mak dakor resa ko bosi sih. Jadi dapat patujui itu. Yana tu ampai ilau ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasoma kasolang makiro. Opo tu nasa pabosi po maka dai te korilo tanah sengaja na bosi po kaya malah saulu ni ko ya makiro yan tu ampai to pandita de itu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka ya ko wala kaso mak baraka betul kan ada nak kasola pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api de na kasola api na pak baraka ipo Allah Taala na sure kada cekke ko api malu mui 40 sona 40 wanina kilala ngapi de nan ri api pai podang api maka da cekke ko de jina mawal lang asoy ko maka di po Allah Taala aja musolangi ase na tawa kakak de na masola tapi ako maka di po Allah Taala masih keje itu maka majasa anguran ini itu jadi pak maka to tiga pak galu maka mo kanjak don nako magalu mopi sisana na dupa sia na tapatat de don nah
apa apa mak deking sekat tatapa tujuh deto na mega tu 5%. 5% dena siaga. Pan itu ya ko maka dari manu apa ya baini kustas maseke aja talengi jolo pasume mani napa taleng. Iya pasume mani pa itu na tama na ko kanto na makun re makan ya te bicarana. Iya sesa deto na ko manang. Tapi ya kong kabay ni makor makaseke me makamajasa kata na makaseke apa tolak bawa nih Pak. Kamu ate gawat di patolang ko cer mangkali ngebaca itu. Oh iya, podangi maka dia na deh mau ke majasa ke wapatolako. Ay masih basta tu maka majasa ke. Apa iya tu sakka pak iya meto tu papa salama. Deno ko basuri monre, namo kolino. Iya nama kanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan api makotiha. Ya tu ampai Nabi Ibrahim. Iya de nan ri agage ko de na pura masih dekat. Iya ni palenakan nanre ko baine na ina danan re tolilo sapa to kasia si jolo ang kapitu dan si bawangi manre iya na tu ampe to matot tariolo dia tu nanre ko dia na pandre jo cokinna iya mato tu nala dasar maka dasidak ko jolo dia na kan namanya tu balate make itu ya saba masidak kai apa maka dia kumpasid pasi jo pasidakan iya na tu ampe kong kagagay nasu na suri na bitta bawangi bali bolay. Nah sabak ya ko pura ni mo bagian ngo ko tunap pamuan re insyaallah napasalama ko de na kan nakola sama kalilang nakana ngasam urat kolesterol insyaallah de na sabak malaika ini lodong ko yu pumidi na kan ni asam urat na kan ni gula magi aga sekke itu de tahu ko mi rawasanya de tahu ko macimpa ingat na bali bola na mimau na subalena na patekang itu jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na beret tawen yanre tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai de na pada magay na sabak pura ni nilaw doang malaika iya na tiasa baraka kualitas din apa mana subali bali boleh cepat-cepat boleh nala boleh makonta na mabolo duro na liwa halunra na ini mana subali bau lumaka aja kajak dia aja mapai ini ha itu jadi na pada tu magay pura ni nilaw doang malaika yan tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah pak de to nanti masalah. Tapi iya ko din nasilele te sila mura nyawa tuh. Apalagi mangkoko apa politik liwa ganda. Kani chale gambar ai vita mi cawa mana to aju. Cawa mana to aju vita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini apa iya tuh biasa te ko din na para gambar aku lo bola na madarin tu mampat diisi. Aja mo tanu. Iya ro pemilihan chale eta papade mapake wajoju. Maka dalang iwa jujur na bali bola ko liang niya aja mo tan. Ya ko pet tapangaruh ita we tapangaruh ya pet ko denalay pangaruh aja nah. Aja ta si salah. Apa ya tu cale ko menre le namo tu matarima de tu kan bawangi. Paling amelo pasipato do tenang kamu ba. Maku tanah-tanah makana maga tu pada 5 tahun kita dek. Gitu. Jadi ku ya aja mo tanulada. Paya ko bicara na te tangkali nga to de kan. Pangka meto perinsi na chele sesa mangkoko tapi deto na ko sindrap. Nasa ngaga to ko to na janji ko to na yaleg. jadi ano tapakan jakir aja nas iya tu chale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun iya tu susumpungan loloy denang kenapa tu tatta itu lisi sumpungnya ya tu. Napa ni konan re api bola tadi na tu chale lopat dia bali bola tamu tu si pantas rasa. Na buangi motor kilo bola ada tacipi do culut ta kepala ni ga melo mewai ki kotannya bali bola ya ko chale ta tajam mati. Ini tu bawa pak na bangun ibatai na pada moki mulai. Maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da benrang mulai ko pada mo. Jadi aja ta si salah-salah. Aja. Itu yang penting saya sampaikan sebab ya makoko pak mega ni tahu. Pada kanjana na ta curita aja tu curita jana apa aku ta curita tu jana kamana mo jana tahu. Nggih kanjana na ta curita. Pak makoko mamula ni tumu bak manang itu media sosial.
terutama ibu-ibu jana Pak Mega itu mangko kota nong ka masalahna tapak ku Facebook ni tapak ku Facebook menre tapak maki buat status mako ako palit lakalasi tapang ka status na nasa mako ako palit lakalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sak butau tersinggung nasa ternyata gaya nasang sinin na tami tay malah sa ulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata alaki wajen sujuk macawi gitu kesujuk ke pengala taala pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampung yan tu ampai imangi perlu milodong aja tasalay masigi eko puraki masampajangin sa pasangin jolo madek mana tawen roki dia tu masikiri madek mana pita napati lodong sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu itu kasih jalan lari itu onroki tapi dia tu kagak kue iya jadi onroki masih kiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya iya tu kotomak bicara tasawuf tu iya tu kepala desa si bawai mangi munripi matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro sebelum moto pak kampung moto ko milau doang maka tu reji itu ampai mangi pa reji pa tu dia itu nama gampang iya dia nama atas kami maka da imang papuati di tapai mangi ati anu kong kamasalah pada liwar reji na jamana tu komelo macuri to ngeti sangi mahakiki tu ay maraji apa ni laudongan mana pak kampung apa salama ipong tapa belai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala ni laudong apa made na saba alena imang itu imangnya sapiri nanti apa kong kay mama HP masyara langsung yen lo geti do cilina aja nang kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tasela-selang mulai ko masampajan ku 5 lay itu tapi dia to kagak koe iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawang ngiran macan deh iya wakiro alhamdulillah syukur oke jadi masyarakat di sini membangun Pak Maku itu maka dari kepesan na guruku mursyid tarekat itu nah saya komi na kampungnya madecing kita masigi na iya na madecing masigi oko tu na paci kita na jaga itongan na pabaloy menre dalyo yan ang kamasigi din na majaga makutom itu dalyo kung makanja ibola na po ang alatalat insyaallah jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa na bukarang itu pintu dalyo po ang alatalat maku itu inapabilay abalay yan na masigi din ijaga itu ay tapi may kataan matandre to diyan na masigi pak itu ko to masigi to mataru-taru pa ko to pangurus masigi pak makato to kataw kasi tu matu lalala nasa nagagbo siya matah asam pajang mawilo at mako at kamanan to itu ko parotes mo pa ko masiging kamanan ito itu ampay makada kaya ko pangurus masigi na di taru-taru ko pada itu ko tumace masigi kana tumamparang pala dito ko sumbangan na ya biko jumain ang kamuba makadatoki pakatopay barakallahu na lupa tama ya make tuliwa ikan na protes na tu kapag Pak Mage tacica-cica miyangka yo putih dituliang kaya enggak biasa nih kada umako memang moroh jadi itu ya makanya mengurus agama tapi makanya guru tak kali sidendreng ya kong kadece mujama nang katantangan aja musalawi apa nakatu daraja mumpung Allah Ta'ala yani kong kadece mujama na deka tantangan na salaibawan maka mo gatawad di jano ko tu guru tak ji sabara ki umma la yurusu iya na tu lagi pacar main lagi Pak Mako ino makatohe kebicaraan na tayo di saya itu jalan saja kemudian jadi rona ro kita tik saja rona tamis de topa ya tatik siya kana tama tama ni kapan hah danang kay sa tatik ruwa si di man ne ya jadi irona
suratul mulk ya kode na ya rota baca ya naron nak kue capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kukung kamatu kue lo kira nih bagi-bagi yang cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na talak minta weh biasa makutu maroki jadi surah yasin patola abala tapi ia kodena sempat baca yero ayat kursi kan kamalumo to apa iya anak ayat kursi dia to ta apa lain mate bawan enak makato akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dena pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya roge pada mui iya ro ayat kursi patola abala pakai salama iya ro surah yasin makoto gunana cuma iya magala baca surah yasin iya mikui di larep padena atau sampai ayat kursi na angkat tuh pesantren na guruta Haji Patahudin almarhum almaghfurullah amalan na pananungan apa mula kata mau pesantren ngeruna amalkan yaitu Fatihah kacica kulallahu katallu kulong surat bil falaq kulong surat bin nas kacicang ayat kursi kacicang apa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim itu luar biasa Pak saya baru dapat di kitab maka ini luar biasa magai ya kona baca munya tu teh apa mulai musibah polok ko ilangi sibah polok ko tanah insyaallah dia akan jadi ya baca Fatihah kacicang qul huwallahu katallu mani baca qul huwallahu ipatamma kang ikorang ngalewi jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta itu ya napa goronga guruku ya ro 5 atau ipalenna iyo ko watang napay indo 5 ya tatu kang iyo koro anda ero napay baca qul huwallahu katallu alam nasrah katallu supaya kung kamasalah tahadapi tawe murusukan dan atau sila dak murus kung kagagah dimudahkan jadi ro setiap selesai sholat fardu baca ya apalagi mau alam nasrah atau aja minta ke dalam nasara katallu qul huwallahu katallu dibaca qul huwallahu katallu alam nasara katallu itu magi nak katallu dibaca qul huwallahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an yang itu nak kada guru tapatama kang ikorang alemu ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak kodeto ko lego-lego iko kendarangannya ya kota pamarung motoro tak aja jo tapalari apa maku cinampa tabaca qul huwallahu katallu napa tabaca alam nasra napa kijo patama kang ikorang ngaleta napa kijo kaya kota ko nakan na musibah ko lalang yang makade guru tamati santang aja musela aja na tawi ta aja mapatama korang ini patama kang ikorang ngalewe qul huwallahu maka lo moro pa ako may suro mangaji gang kalat tu 30 gesok dia nak kata jamata jaji pokok qul huwallahu jadi na tu nakada nabita onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita tunrolomona iya na tu ampe to mata tadiro dia tu na malampe bacana tama ka ponco kagaga me na pamulai na pakanja kibami silampuna atinna iya na takden na alena na sadding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makaratan niya pamulay kung Allah Ta'ala si banabitta yupuy di baca palampe na kajili Diyos lang kumuha padahal di ka paringaran itu yupo tomatay rilo de gaga api jepun ni na pasisumpungi langsung kiro nasa bangka mo to ko hadisa kutsi o ko kakapamasa na takumun yan na tunah kada dupa memang ina pamutana kumatana ko aja nunanre ulla mutana makiro ang kamana to iya mana mo to napake dito na malampe bacana api jepun mi salawa mi napake tapi dia dapat tu mak baca salawa dia dapat tu baca surah al-ikhlas ya kung kanana masemang salawa mi baca na sapur-sapur ipaja
Yo pui dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah paja. Lagi to Pak Baleang. Iya ko maka dito pandrita iya ko mo jagai mo itimummu. Mo jagai pakitammu. De nakibua dosa. Magampay tarima dom. Natuna kada guruta ki Abdul Rahman Ambodalle. Iya tu tau itarima donna. Tau na jagai alena. Mapamulay iya ko de na mega balle mo itarima dom. Yan tu ampai kong kepak dong dari mangi suruh milau dong tanya ini. Ma baca doa salama ki imangi ta suruh milau dong ngasalamaka. Ito matewe imangi na sabak tau macawe upong Allah Ta'ala. Denang kenapa tu mas sempaja. Yo pukolanu mi tau dena sempaja suruh milau dong alena tamma dong. Bangka tu tau ko dena sampai imangi na saya nubana moli tau dena kenalo masih yo lima baca dong. Desa wakada deni tarima dong tapi imanipi. Manumo ko macamoy ya witaw ko idi na gererang imano sila dan nasong inapa loyoli ni patudatu da milaw do ngalena ni nilaw do napa tapak bicato ni taleto ni ampalo ina makanjasi sa sarona de sisa kaga talolong itu ini pe makada imangi bimega po to na patat de ni ro de na baca iya ko idi milaw dong what this say tarima. Tapi ya ko imangi ya tapandri patapulo so na patapulo ni na de na pa jani lodongi malaika nasaba ya ko pure pandre ta cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatana ayeuna tu ampai to matau pandri ta riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi melo ima tanah mak baca dongi mandre se baru mak baca dongi to lima kor nasaba de na kan na patapulo sonero jadi to linilau dongang onro to na de to na siaga racun na pake na salama asin. Ya manama kokoten kamana niya rupana racun na siya mati picho-picho. Ini makura don ni. Itu iya tapahangi he. Sakira iya pangolongan ni Bapak Ibu sekalian. Jadi ina rojolo di surah Yasin sibah suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau kadangnya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kananak ta masikola ta suruh baca yan. Jadi angka tutusan setengah na mega. Cuma yung katolo mapangaji mako pak madari toji to ta isilalo na ipodana lupay ni. Iya. Kanya kado na sisan na rewa na lupay. Iya, pak kami matutu yan to ampay to pandritata na suro ki milodo. Angka ti baca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka fala tansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue ipakoli nga kepitu supaya dia tetap kalupang. Pata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan nato kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru pak dong makanya anak tetap pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra ya kong kanana makunruh maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan magampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Baca supaya magampangi meringerang kung kagaga mingerang. Saya kira iyan o pangolongan ng Bapak Ibu sekalian, magi-magi na pabarakay po ng Allah Ta'ala. Ya kung di ka katuloy mala, cara mako mapamula-pamula na lato capa na, ang kawat tumatu iye capa na ulas safar. Pa ulas safar niya to, araba matu, araba pacapurang. Nasaba 2 Jumat yang lalu natama ulas safar, jadi araba pacapurang na ulas safar, kung mangaripu rasara, baca surah Yasin na katalo. Itu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota maka de capur raba. Kaya sa tangkali nga to. Capur raba. Kesangnya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu pong Allah Ta'ala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pa capuran na lo Safar o pitunno abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia akan naki rumusibay imma ginalasa silele atau aga iya baca surah Yasin dibaca kata luku pula sara yasangi dafil bala ima patolak bala iya naro nang kanateng itu biasa pigau ko capur rabai cuma kesalahan nai di tawa kakae sini na capur rabai majamanang padahal cicam ni si tahu
Iya biko capak na ulas safar. Selain bulan safar tidak. Iya. Jadi ya kau ular raja ini dia nanti masalah. Oh kau safar. Sebab memang dikitabkan sunnahnya itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tu nak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no abalai. Yo di denia pala maka man pokoknya capur raba di mulai. Capur raba mana padahal cicam ni si tahu. Bangnya ya kau jawai maka dia rabu kesan. Ya pidi maka daki capur raba itu sama. Ya, saya kira ini pengolongan Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.